Eji niyo mbere y'Omugyera Rwizi gurumo kandi ubwa hato umuntu nabasa gwambutse bigere. Mwana gambye kuri sabireke. Ecweke cyangwa cy'Omugyera gucijwire mu itaka omwondo omushenyi kasasiro kandi uburofu buri Omugyera ugu nubwe buriyo no bugucwekereza. Aha mizi nho gabire gaturangaraba so twebuze amiza ago gakazankaye. Aha abagirizeyo nubaye. Ncumanisa ngo abagirizeyo naba bayombecuro mu muhanda. Umuhanda gw'amizi ukuruga asosia yogo Omugyera yigukuru. Icyo ne cyikureteje mbera nebaho tukugira ngo n'umusana n'ubuhangwa. Egira kikawa temba moto kukazakatuna okikakagera kagere yizwire kandi ubwire bw'umusana. Nicyo manyisaki kuri abagrinze recyo buhangwa byabo omuru Rwanda na rukiga kuriya ebyo buhangwa bugumereho. Jekoni yasamusingwire omukugombyo buhangwa bwensi hato wahumwire nagira ngo Omugyera Rwizi gwijwire mu itaka rukurugo mu nshozi kandi enjura kwera atandike kugwa ameze negija kwijura omubantu. Muheru bije kubamba gamba ngwaha kaharaba Omugyera gwa Omugyera nanka konka hatwa kijyata twachukure nico kureba rero kwe kugwa kamara kesa de kibiri abantu ngo amizi gababingo mu myaro y'Omugyera amizi nigagabuzire umwanya wo gukubire guntu guzamwa amizago ecweke cyangwa ebucweka mwendari 10 nibabijwire mu gitaka konga kugira ngo abantu bagenzere kuri batabure bishara babyihingamu babyomya hato Rwizi hinayirga kuruga akwaga kabenga rwo mbishara buhweju za karungu za ntunga mu za Rwampara za Shema. Abekitongore cy'amiza ba National Water and Sewerage Corporation obwahatana baferwa mize ritazi miliyoni 2 z'amizi buri izuba ahabwo kucwekera ko Omugyera ugu. Twastatira hobde yobo amizi garatahe pump house levels rya hasi so tutamwe budeya kora damming amizi gataho pump house kugira ngo tufune volume zuru kumara ezi pump zuru kubasa kupampinga ezi pumps zuru kubasa kupikinga tukagatwitinga tukagabarete Roma kaganya. So we are trying to call upon this government of NRM. Omugyera Rwizi nugwe gutwire guriyo burgo bw'amizi agokoreso mu rembo rwambara bito bwa hatabanta binja masiko bagatira hamiza garukurugo Omugyera gwa Kagera. Tingwe n'abantu mwese gamizi ga Kagera icyo kubanza tugakabiriho ninga baso butabaho no myaka 5-10 mushegata myaka 5-10 nsakubantu kozesaki echa kabiri garamizi design yabo nago kubanza gakora isinjiro gakakora Rwampara itombarira nsakwa turya bamuhiba. Omugyera Rwizi nugurugo mu nshoza district ya Buhweju Ntungamo Rwampara Shema hamwe na Ibanda kandi gwino buringwa bwa kilometers 82 obwe no gukoresa bw'abantu bari kurenga mu miliyoni 5 omucanga cha Ankole hamwe na bimwe mu bicweka bya Buganda ahibarugweta bukora ahabwa TV West ndi Elias Sartugusa.